Izbor kancelarijskog namještaja može biti veoma izazovan zadatak jer je potrebno zadovoljiti brojne standarde kvalitete i ergonomije koji doprinose očuvanju našeg zdravlja prilikom obavljanja posla. U tom smislu izbor radnog stola je od krucijalne važnosti. Tehnologije nam obezbjeđuju da ovi komadi namještaja u značajnoj mjeri doprinose kvalitetu našeg rada i života. Dugotrajno sjedinje povećava rizik od gojaznosti, srčanih bolesti i šećera u krvi. Sjedinjem se usporava i cirkulacija. Zbog svega navedenog preporučljivo je poslije određenog vremena ustati sa stolice i protegnuti se ili prošetati ako je to moguće. Pored aktivnog života i hodanja, jedan od načina da se izbjegnu negativne posljedice dugotrajnog sjedinja je da se dio radnog vremena provede u stojećem položaju. Mnogima su radne aktivnosti vezane za rad za stolom, pa dio rješenja može biti korištenje radnih stolova podesivih po visini koji omogućavaju promjenu položaja tijela. Office Plus brand kompanije Midline d.o.o. iz Podgorice predstavlja viziju stvaranja naprednih i efikasnih rješenja uređenja radnih i javnih prostora. Višegodišnje iskustvo visoko kvalifikovanog tima posebnu pažnju posvećuje uređenju poslovnih prostora, vodeći računa o dizajnu namještaja i o ergonomiji kojima se obezbjeđuje ugodno i zdravo poslovno okruženje. Office Plus zastupa kolekciju radnih i kancelarijskih stolova sa elektronskim podešavanjem visine, donoseći inovacije u oblik i raspored modernih radnih okruženja. Električni sto podesiv po visini je poželjan komad namještaja u svakoj kancelariji. Dolazi sa motorizovanim trostepenim teleskopskim klizačima i električnom kontrolom koja omogućava da se jednostavnim pritiskom na taster podešava visina stola i mijenja radni položaj iz sjedećeg u stojeći i obrnuto. Dostupan je u raznim bojama radne ploče i u različitim dimenzijama, a može doći kao zajednički i kao nezavisni sto. Uz stolove u Office Plusu preporučuju i stilski komplementarnu stolicu koja se ergonomski odlično uklapa u svako radno okruženje. Podesivost visine rama stola sa nogama te oblika u nekoliko trenutaka transformiše svaki radni prostor i služi kao optimalan odgovor na probleme dugotrajnog rada u sjedećem položaju. Struktura ramova nudi veliku izdržljivost i na svojim snažnim električnim motorima trpi velika opterećenja. Popularnost ovog pokretnog sistema svakodnevno raste uslijed lake upotrebe, pouzdanosti i brzine prebacivanja iz sjedećeg u stojeći rad i zbog zdravstvenih prednosti koje ovakav dinamički pristup radu korisnicima nudi. Moderno i ergonomski prilagođeno radno mjesto donosi drugačiji odnos prema radu i povećanu produktivnost. Stolovi podesive visine su danas standardni dio zdravog i dinamičnog radnog mjesta. Tako se izbjegavaju negativne posljedice dugog sjedjenja, a istovremeno se ne prekidaju radne aktivnosti.